Hampa tak berguna, ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu. Ok, aleluia. Ao serviço juventude Igreja Vitória da Peninha. Objetivo ami maya fadinane kata atune jovem nebe fuang ya igreja nia mantém na fadin sirene princípio badalang lelos nebe maksira aprende ona. Ba jovem nebe fuang atu maya fadinane atu conhece klian lutan ne maromak ni mandamento ka ne maromak nia dalang lelos sirene. Tambah itahare jovem barak ia itan nasang irane barak liu makaban dona tempo uja tempo nebe maka latuir ne maromak ni hakara. Aprende barak mebe aprende menos bane maromak ni lefuang. Tambane lihosi karakteristika jovem yang nebe de frente teve dan nebe makla aprende kono bane maromak ni lefuang. Antau ita persija maya hafadinane atu akumula objetivo lolos atu dada jovem sira nebe sidau conhece ne maromak ni mandamento atu nebe le conhece ne maromak ni mandamento kata conhece ne maromak ni nia lefuang lolos lihosi Biblia Sagrada. Ita kuliah konaba jovem ida nebe mak aktivo o pasivo ya jovem nebe pasivo kata ngetir aktividade ida selu mebe nyala tahu aktividade dane podi tahu ya aplikasi banenya jovem nebe aktivo ngetir aktividade barak nebe maka nyatahu ba aplikasi banenya mebe relevanti nebe maka itahalo niliu konaba maromak di lefuan nebe maka aprende barak konaba ne maromak nilia lefuan atunune belerai idane sai jovem idane be qualidade baniaan ho bani maroma atu halo buat rumah primeiro hadiah ulu kosi budgetnya maka itaninia rasi hari ulu kita ne rasi tambane makaudehan respeto itanian molok ema selu respeto tambane maroma ia mos nia lei bandu nebe makia Biblia consagrada hakerek bandu bara mebe jovem barak la aprende maka sirnya idane la tau la tuir maroma nya hakara siro uja sirnya idane be maka la fo valor dignidad Wanghira itanya maka italalao tuir ona na maromak nya hakara itanya nebe maka itahalo seluk nebe maka la respeto ona idane dignidad idane be maka itatung antau lihosi maromak nya dalang ita aprende barak ita cumpre mandamento nebe maka maromak hakerega Biblia itani ising lolong rarahungnya itanya idane be maka tuir de maromak idane maka maromak persija
baitine mori. Tambah salahnya penalidade mate mak sehetan castigo rohan lai. Nego se salah dan maka kita elimina. Hanorin jovem sira atu kuda buat tidak nebe positivo turne maromak na cara atu dan mak pelehetan moris rohan lai. Ida mak objetivo mai fading dan. Si programa ini atau Hollywood Juventude Sira, Trese atau buka maroma. Tama durante la Juventude Sira, lenti baru, tambah Sira, cultura dia Fati. Ini kami ala programa honoron, kami saya baliur atau April maromaknya diakon sekaligus kita halo refreshing. Ini kita mos beli halo, itu kolega sana bela komisi maromak mai Hollywood ya Fati. Dan kita mos beli senti kata iya liur ema barak ma persija hela maromak lekuan. No, segundo kami objetivo si programa ini maka Atu bangkitkan vida fali semangat si Juventude Estero Nebeke agora começa tudo na